Fatalo fatu ila whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga i whaapoponga wana tamua i nei aso. Ile tala joe tuli loa e so tanga ili maliu lilo o le li a onga li University wa Samoa le NUS ya tu au maletino. Ile masino a perila luafe luatasi. Lea wafuai ona no fotao fia pele tamaya Samoa lusua. Ilalo le vainga leo i tanu malala. Talu mai le masino Februari lo o lo fa. Sa tau fia fa atasiai malona faltua. E tu wa inga o le fai o whaamtalanga se i leo peitai. O te tala i tua le faltua i lalo tuunga. Ai o le vai aso nei lena ta wai le lo ia Samuelu le fionga o nasa uni Sapolu. I le tala mua, le whaulu o le tangi whaasanga i leo. E tu wa inga o le whaau o lima ia Samuelu. I le aso lua se fulo uni lua o lua whai le potu e tau fia i tangata i le whale whaamsino i mulinu. Peita i o li potia le te ena i le leo asia si wa ai o le vasenga o leo e tiu te il whaamsinonga le mta upu o nasa. Mai le tala mua o ta uai e le leo sa mana o Samuelu i se taimi malona ainga ai le i whaatangaina. Ai le umana le whaamsinonga ma watu i le potu e whaatatali ai le taimi e toe ave ai tanu malala sa whaafeto ai solo ai lava i Samuelu lona tino i le potu. Ma a whai o manu ai o ia lava na mafu ai. O le nafa le tono o lo tua ia e unasa sa whaau o lima leo ia Samuelu. O stasi le nao mafu anga o lona tau mawhai e tatala mai itua. E lo ai i le aso lima o le masina fau au kuso pe tatala mai Samuelu itua. Inisi o tala, e fitu masina lea e ta afifili ai le li ave taxi mauna molianga e fitu e so tanga il whaamalo steine mal whaau lima matanga. O le ave taxi lea o lo tua ia ilon ave whaamalo si o le teine titis fulu lima tausanga lea na whaalawi loa e leo i le aso lua o me lua o lua whana le iloa mai lona ainga. Ai sa talo sangaina le atunu e soso ni atu il tau sa ilinga. Peitai, il whamsinonga maua lunga le vai aso nei, ua ato whai le aso le namata upu i le masina o Februari lua o lua lima. Ma whaatonu le ave taxi e tausi i tuutuunga wa tatalai ia itua e au fiai ma le tau mamau ma le tangata na afia po le o lo whaasea. O lo maana tua e le totele le taimi na whaalau ilo ai e le au whaasalalau le tal sanga leo mo le sa ilia o le afine sfulima tau sanga. Peitai, o ta ua le vaenga la vea ai, e le aisa tina e fia vai isa na tama teine, e fōlinga e pei o fōlinga a fia na avatu ai le teine lea, se fulu lima tau sanga ina ua mawane i mawhatianga, e le ngata o lona tino, o na fōlinga, o lona ulu, ai o lona mawhawhau malangona, mai sa wanga na whaia iai. O lo o tau fia i lalo o vainga whaapitoa le awhawhine, mō tonga whitinga i au fiai ma le maata i tū o na fōlinga vaia. Peitai, o lo o te ena ele ave taxi o maa salomia mōlianga leo, ma tatala ai i tū ele whaamasino. Justice Roma e whaatali lona whaamasinonga i a Februari o le tausanga whau. O le mautu o tuakaids po tangata i eito mai whaapitoa e whaamatala i tū lisi tala anga o Samoa. I o nei tū tau le marketino le tunuu, i o na tūlanga SS. Leisi lea o tāpenanga, ale malo, na whaatautai ai le masino uni savai. Mai le whaamtalanga whaalawa i tele al pulenga o tū lisi. O ta umai ai, leisi lea o la asanga o le lato ngā ruenga whai whaatasi, ma le malo o New Zealand. Whaawala mai i le toe whaalelea o pisinisi tau tūlisi po le Samoa Tourism Recovery and Resilience SDRR program. E ala i le whaia o ngā SSA i tangata o lo ngā rulua i pisinisi tau tūlisi a o tāpena tuai Samoa e tali malo i le whonoa malo e 5 o tau pule ngā Peritania tele. O le masina talua o uni le ana whaia ia o ngā whaapitoa mō tuakaids i upolu masawai po tangata i e whaamtalaina Samoa i malo Asia Simai, peitai. O lesi le matawha i whaapitoa o lo whaatino e pisinisi o ngafa ma le taliina o malo e taunu mai wa asami po o meli la upasese ma se vaenga e malanga mai wa lele. Mo le masina o aperila lua o lua wha e se fulu waluafe lua se lau iwa sifulu lima le awha i o tangata taunu umai ilu tātua tunu. Tusa ma le se fulu lua tesi ma le 5% wato o tele tuai nai lo le masina ilu matu o mati. O tangata malanga mai wa lele iwa lua tesi ma le 3%.
ai fitu te simal fitu na taunu umai wa asami. I whaamaunga le tausanga lua fesulima ya Aprila e o mai le lua olua wha, o lo matua i loa le leia i lava le pa u mawalalo, o tangata taunu umai i le piliota o le COVID-19 lua olua tasi le lua olua lua. Peitai o tangata lava ia na malangasi si mai i Samoa ya Aprila e se fululua afe ono se lau wha sulfa, tusa male se fululua male afa pasene e to otele atuai na i lo le masina o mati lua olua wha. Tusa na e to aiva se fululua tangata wa si iti ai le to otele o ilatou na siasi mai Amerika. Fitu se lau 5 wa whaititi ai tangata na siasi mai New Zealand. Se lau wha se fulu na pa uai mai Amerika Samoa. Ai ono se lau ono 5 wa whaititi ai tangata siasi mai Australia. Mo le masina wha mawina o Aprila lua olua wha. Peitai. O lea o onga o tangata pisinisi tau tulisi e wha amatala ma maketi Samoa tangata siasi mai po tulisi. Leisi lea o wha taua New Zealand ya Samoa e alif soswani o le toesi itia o pisinisi tulisi le tunuu talu mai ya afianga o le COVID. Tala toe tuliloa i mai le iapua ai vau se itulo o o wha au lava. Ngā ruenga wha lawi loa ale mata ngā ruenga o wha atoanga mawhai ngā whaiva i le motu tele i sala whai le vai so nei. I lana whamtalanga wha lawa i tele o whai ai ia o onga mo le wha apiina po le wha atutuina le o mai le ipua ai vau i le fio anga o fusi sa fotu la whai a ngā i wha sale anga tolu. O le nei mai lei o lo fuafua e wha sopoli ai ala alwhanga umo le itu malo o wha sale anga numero tolu. Mo ati nae o mai tawina le tele o le a fianga ipua ai vau. O le wha fitau di lava lea wapeo na mōni mawina e le minister wha ato anga mwhai ngā whaiva la auli le mani e toa pola tai vau le watea fosi shmete le palmene e le ofua tasi i se afio anga. Ma alo fiai e le au whai wha ato anga tala loa mamau. Ai ngā lului whanua latane i mautanofo e ati ai pā ma whai ei wha ato anga mō na o tau mawha o sa uma. Ai o le fofo le ai mai le ipua e toe fo i ai ai ngai ngalua ina whanua tala loa mamau. Ia lava ma te tele wha ato anga e wha atau mō tupe maua. O fusi sa fotu la whai, i le tu malo wha sa le anga tolu lea o lo whai ai le wha ita inga o le te tau ina o le mai le neti. O le tonga fiti e silia le 20 manu e maua ai le taimi e tasi. E ala le tatao sisi ai pea mo se lua vai aso pe silia tufoi o whai wha awhanga ngā pua ala loi fole neti. Te ia o ina masani pua ai o iai ma tele wha ato a wha apa ui foloa i la lole neti e pu e o mai. Sao nola auli e silia tule nā nai lo mai le o aso la e tasi lava le pua ai la vea i se mai le maia e whai tau manga e pe le eli fo i o le lua e pa u iai. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.